Yabona thina abantwana beZimbabwe angisakhulumi namanye amazwe ngoba angizalelwanga khona, angikhulelanga khona. Angiyazi situation yabaxosha noma into eyabehlelayo nabo. Kodwa sengikhuluma ngathi thina ababuye eZimbabwe. Thina sesigcinwe uNkulunkulu nje. Impilo zethu azisekho ezandleni zikabani, azisekho ezandleni zikabani, sezigcinwe nje uNkulunkulu ukuthi at any time noma umoya wakho ungahamba usuka uNkulunkulu sekwamukele. Ngoba kwesinye isikhathi ngathi uyabheka ukubuyela emuva it's bad than ukuhlala la esikhona. It's bad to worse. Ukuhlala uvikane nembazo, uvikane nakho konke ukubonayo cishe kungcono ngoba lelo lizwe usulijwayele no ukuthi vele siphila phakathi kwakho. You understand? Kodwa ukubuyela emuva for mina ngiyobuyela ekhaya la ngizalwa khona. Kodwa lesinkwa bengisurvive ukuthi ngelinye ilanga ngivuka ngine something siyaphela ngoba usuku ngazi ukuthi okay as long ngenanto yokuqala phansi ufika lapha ukuthi okay let me just start this and this ezongilethela ukudla etafuleni kuba nzima. Kodwa ma une start it's much better, but mangena lutho kunzima bafethu, kunzima. That is why ubona abantu bengathi abafuna ukuhamba. Kunzima. Kunabanye abantu abafike lapha bana 20 years umuntu akaza waye ekhaya. Hayi ukuthi mhlawumbe wasuke emoshile. Ingoba imali okubuyela emuva akayikho, kodwa ukuthi asurvive la esidle la kungcono uhleli khona la. Abanye bafike bengena abafazi, bengena amadoda. Bathola noma bengashadanga khona beshade ababuya khona ezimo. Babashada abafazi bela ekhona uafford. Mayemthatha lo mfazi ekhamba naye ekhaya evele lapha nje phusha amatrol enyana lapha senzani. It won't be easy because thina sizintandane, sino president, sizintandane. Ugodla kwesakhe umuntu onganakile nje ukuthi ubani umbathile noma kwenzakalani ezilongene embathile. Kodwa mawuqala ukuvotelwa uthi ngizonimbathisa lonke. Mayiqala ukuvotelwa uthi ngizonimbathisa nonke nizokufudumala. Mayicede lapho donsa ingubo idonsele esayidini lakhe ngoba sevotele sephakathi and ngeke usamkhupha. Yoze ukhushwe uNkulunkulu. Emntwini khohlwa. So that is why ubona abantu kunzima ukuthi singasuka la khona kahle kokuqala ungena senti kunje ungazi ukuthi emntwini hamba uyohamba ngani, lo muntu uyohamba ngani ngoba kukhona ukuthi imali anayo ukuthi ahambe ethenga impuphu lapha athenge nesinko. Wena kunguwe ungasuka lapho eZimbabwe ngo100 rand onawo noma ngo500 rand ngeke ufike. Ibhasi u700 ticket ngeke uhambe nje qekele ngena vini ubhayinyana uyingubonyana kokuthi ufike umbathi uzokuthatha lapho khona ngani. Uthola ukuthi ulo na 20 years awukazi uqhuma ekhaya. You understand? So okunye nokunye nje kuzozenza nje ukuzamula ngoba angiboni bafethu. Kwesinye isikhathi empilweni kunzima. It's not that easy as you think. Kwawena nawe ukuthi uthola umsebenzi kunzima, struggle. Une ID, unayo yonke into, une certificate, unayo uphethe citizenship, ukhuluma futhi le South Africa ngiyami. But kunzima ukuthi usurvive. What more umuntu obuya ngaphandle ongela phepha ongenani ongasuwena wala. Yabona into okunye sokudinga la iskopo ngoba if uyahlala usonga izandla uthi okay uRamaphosa uzobuya nokudla. Dana sekhaya kuzoba nzima. Sukuma uvuke emaqandeni uyisebenzele noma uyicabangela ukuthi yini into ongayiqala empilweni yakho engakulethela something etafuleni. Nibusisiwe ngoba nithole
nazalelwe ezweni elinento yonke lishota ngomuntu, line-material yonke lishota ngomakhi kuphela. Kune-laser, kune-vatry bus, kune-spirit level, kune-locozenman, kune-tape measure, yonke into. Mara kuswelakala izandla zakho nengqondo yakho kuphela, into eshotayo. Angazi ukuthi uhulumeni uzonika ama-350 nifuna ama-10,000 ngamunye ukuze nibone ukuthi okay seniphila kahle, ngoba phela asikwazi thina ukuthi umuntu uyamana apho ngukuphiwa nje engasebenzanga. Kumele uyosebenza ukuze uholele. Isisebenzi sifanele iholo laso. So wena mawuhlala usonga izandla uthi uyofanelwa yini? Uyofanelwa indlala leyo ihlale leyo ilindileyo. Understand? So esikhathini esiningi thina sahlupheka kudala, yikho sabona sagwinya amatshe. Sisabona ukuthi uyabona ukuthi uncengane nomuntu noma ukuthi ulandelana nomuntu utshela ukuthi ubani uzongenzela ukuthi umntanakhe wena. Awuzalwa naye lo muntu, vela akakucabangela kuzweni nabuhlungu ngisho. So ukuthi usukume nje uzisebenzele kungcono kakhulu. Ngcono kakhulu. Phuma entweni. Phuma nje ucabangela into ezingasile ezingasoze zikusendawo. Yabo. Angeke uphathe certificate sokuthi ngoba wena ufundele ukuba yinesi. Manesi manengi phandle lapha ezibhadlela kulabantu anti bakhuphile. Manesi banengi phandle la abasebhedlela. Baphethe ama certificate abanye akusiwo wedwa. Kodwa phela kusho ukuthi mawuze uthola icertificate sika nesi ukuthi uyenza inursing, ingcono uyezama kwamanye amazwe ngaphandle makuthi la kugcwele. Yabo. Into khona ukuthi mawusiphethe le certificate but zama something enye into engahambisana nalokho kufundileyo. Kukhona okunye ongazela ngomqondo nje ukuthi okay, let me start this business. And then ngokuya kwesikhathi kulelo business uzobonakala mhlawumbe kuzabuya media, okay wawusenza le business ami nokwenza ngaqala le business ukuthi ngabona ukuthi njengoba lokhu ngine certificate sobunensi ngabona ukuthi vele kungisebenzele ngoba ngizama umarket lapha nalapha bathi kugcwele fine. So ngabona ukuthi ngcono ngizama ukuvula imarket le ngithengisa amatamati, noma ngazama ukuvula lokhu spaza shop ngithengisa amakota, noma ngenza la ngithunga izicathulo zabantu. And at the end of the day lozo ufika aqala ukutelevisor ebantwini abangathi bango socwepheshe bazokuthatha bakuhambise kwendawo uyogcina ikhono lakho livulekile, usebenza kade sibabona abantu bevela ngaleyo ndlela. Kodwa ungasonga izandla uthi wena ngoba une certificate uzolinda ukuthi umsebenzi uzowuthola. Uyohlala 75 years uzugugu ungazange uyesebenza unesi, ube unesi kodwa certificate unaso. Sukuma uhambe uyozabalaza phandle ubona into ongayiqala njengomuntu ukuthi okay ungaqala ini empilweni beside of ukuthi ulinde certificate sakho. Yabo banenge abantu esinabo lapha babuye eZimbabwe abangama-teacher basifundisa la, siyabaqasha ama-contractini la, balinde emafletini, ama-security amafleti la, ba-make a living. Wena uhleli usonga izandla uthi une-certificate uRamaphosa uzazabuya azokuthakamphakama endlini athi nakho umsebenzi uthi uhambe 2 days ahla kunikeze 10,000. Ngeke gede, ngeke ukubone. Sukuma uhambe uyosebenza. Sukuma ucabange engqondweni ukuthi namhlanje ngiyophuma manje ngiyokwenzani, into engaqala ukuthi ngiqala ibhizinisi ngenzele imali. Afuna ukuphiwa into zamahala njalo nje. Yenza libe nama issues lawo. Ngoba manje indlala ishayila nisakwazi ukuqalela kuphi nokuthi uyaqala uba ngiplambe uyaqalela kuphi noma unaqala uba ubhilidi uyaqalela kuphi, ngoba kwawena izandla zakho vele wazifundisa ukuthi uyazisonga azithinti lutho. You understand? So zama umuntu uphume la uzidabalazele. Ispace sigcwele phandle la kulamuntu ovala ispace. Hamba la uqala ukucontainer kwakho lapha uyenze something, into engakungenisela imali etafuleni. Only ungafuni ukuba professional ngento engekho.